bacu bakunzi ba BM4 bakunzi ba BM4 Plus bakunzi bo mu Gisaka TV reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kiganiro cacu cy'uno munsi turigenekerezo rya 2021 ukwezi no kwi11 uno mwaka turimwo w'2025 ce niramukiza cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Tanzania Kenya, Uganda, Zambia, Mozambique, South Africa, aho muherereye hose muri Afrika tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, ndetse n'abari muri Asia mu mpande z'isi tubaramutse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu. Cuno musi n'ingano tugiye kuyaga ku ngingo zigera kuri zibiri, aho ku mwanya wa mbere tuza kuyaga kubijanye n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo urangiye. Imigwano yashoboye guhuza coalition ya FARDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF ibituraje tubibayagireho gato, ariko by'umwihariko turaza kwibanda ku kijanye n'ubufatanya bikorwa canke na partenariat igihugu cy'u Rwanda cyari gisanzwe gifitaniye n'igihugu na Club de Football Arsenal yo mu gihugu cy'u Bwongereza, ariko amakuru dufise avuga yuko bamaze guhagarika ano masezerano. Ariko ibituraje tubive imuzi n'umuzingo ndetse tunayage byinshi kubijanye nihagarikwa rya masezerano, nyamba ari byo nyamba atari byo, nyamba agakino byose turaje tubimenye muri kiganiro. Nkuko bisanzwe ntabwo ndumwe fise umutumire fise umunyarwanda kuva i Kigali tugiye kubana muri iki kiganiro, tugiye kuyaga na cyane kwizi ngingo navuze mu ntangamarara. Mwami w'Igisaka reka ndakuramutse ngohe n'ikaze muri iki kiganiro. Urakoze cyane bwana munyamakuru, mwifurije kugubwa neza kandi musoje ku giti cyawe ariko n'abakunzi ba BM4 Plus. Ego kandi nano mu Gisaka dukurikiranye ariho unyuze no kuri Imana ibahezagire bahereza umugisha. Ndaje yo nibizeye ko tugiye kujyana ibiganiro byiza. Bwana munyamakuru muri introduction wavuze ati ufite umunyarwanda ujye wongeraho ati wibonera kuri. Ego sawa twagiye. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Nkuko bisanzwe reka tugire ku mujyi w'Igisahira. Icyambere abatadukanye neza ku munsi w'ejo tubabwira yuko ku munsi w'ejo ibintu ko byari byifashe. Twashoboye kubabwira mu mici itandukanye ahashoboye kubera imigwano, turababwira muri rucuru ko byari byifashe, harashoboye kubera imigwano idasanzwe, ndetse haba na ambiscade yashoboye kugwamwo abasirikare benshi, indiri y'abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Ibitwara bibashikirije kino kiganiro umusango yageje kukibaha, ndetse nanje abo twabanye mu buryo buri live nashoboye kukibaha, twandababwira uko operation yagenze muri rusangi muri Masisi hose nuko kuko niko byari bimeze, niko ibintu byari byifashe. Twanababwiye kujanye n'ubuce bugira kuri butatu bwari busanzwe bufise na coalition ya FARDC ku munsi wa hirya yejo, ariko baza kubwambugwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF, ariko biza kurangira ku munsi w'ejo FDNB ndetse na coalition ya FARDC yose bakoze ico bitwa contre attaque, maze baza gusohora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri ubu buce, harimo n'agace kari gasanzwe karimo ingabo z'u Burundi ariko muramvya. Ibindazi byose twarayibahaye ku munsi w'ejo, mugabo abatashoboye kumva ino nkuru twatumirira kuraba ikiganiro ukivuga kuri ivyo kiri munsi gato y'iki kiganiro. Ndazi yuko muza gusobanukirwa n'ibindi byinshi tuzibagira. Abatubajije amakuru ya Kavumu, ikibuga c'indege ndetse n'igisagara, abatukurikirana twababwiye yuko ikibuga c'indege ca Kavumu kikiri mu minwe y'inyeshamba. Aba bahenda yuko wazarendo yoba yahafashe, nuvuga yuko ari babandi bariko barabaha amakuru y'ivyifuzo, amakuru yo kugira ngo babanezereze, ko kugira ngo bashobore kubabwira ukuri koza kico twabasezeranye, nuko nyamba M23 izo rasa igatsinda coalition ya FARDC ikabaka ikibanza canke rukagitekana, twiyemeje ko tuzo tukabibabwira uko nyene atavyo kuca ku ruhande. Nyamba wazarendo yagize akayisite ku mirimo y'urugamba, twabemeranije yuko tuzoza tubibabwira uko byagenze, apana kubaha amakuru abaryohera ariko atariyo. Rero nkuko bisanzwe ku munsi w'ejo ama operation ari menshi, ariko none abatumirira mu kinigano cyo gukora kuri BM4 musangozi turaza kugerageza tubabwire amwe ma operation menshi yeshobe kuba kuri uno munsi. Ariko sivyo tuje gutindaho, nababwiye ko mfise umutumire w'iteka n'umunyarwanda avuga ko ari imbonera kure, kandi imbonera kure koko ni impirimbanyi, kuko turabona uburyo nawe ariko arakora cyane, ariko arakora rwose kugira ngo ashobore gushira ibinyoma
vyaba ba FPR cyangwa zino nkotanyi z'igihugu cy'u Rwanda. Rero reka duhere kuri ino ngingo aho mu Rwanda ndetse no ku isi yose ariko haravugwa ikijanye no guhagarika amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Arsenal yo mu gihugu cy'u Bwongereza. Tubabwira yuko hambavu y'ico gihugu cy'u Rwanda iyo club de football yo mu Bwongereza ya Arsenal, igihugu cy'u Rwanda cyari gisanzwe gifitaniye n'amapartenariat ya Visit Rwanda n'igi equipe yo mu Budagi yitwa Bayern Munich, tutibagiye na equipe yo mu gihugu cya Espagne ariyo Atletico de Madrid. Ariko amakuru dufite nuko iyi Arsenal iza yamaze kuba ihagarika ano masezerano bari bafitaniye n'igihugu cy'u Rwanda. Yesi nkuko bisanzwe turafise umunyarwanda, turagomba twinzize mu idonido y'ingene ibintu vyifashe ndetse n'ivyinyegeje inyuma ku bijanye n'iyo nkuru novuga yuko yasakaye yabaye kimo mwami w'igisaka. Urashobora kutubwira uko Arsenal n'igihugu cy'u Rwanda partenariat bafitaniye uko vyifashe? Murakoze bwana munyamakuru. Iyo nkuru koko imaze iminsi 3, abandi bari bayifite mbere y'iyo minsi 3 bari bafite ubutasi byari bitarajya ku mugaragaro. Bwana munyamakuru, ndagira ngo mbwire yuko twese icyo duhurizaho nuko ari kigaragaza igihombo cya Dede. Icyo kintu cyo nizaho n'abandi, ariko uburyo angire ndendeberamo iki kibazo mu by'ukuri itandukanye n'uko abandi babibona. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye hano mubwiye yuko mfiteho ubutasi birenze kuba ari ubusesenguzi gusa, ahubwo bikaba ari ubutasi. Kuvuga gute rero abanyamakuru, inkuru isanzwe iri gutrendinga nuko ngo ubundi amasezerano rebe ntabwo arahagarara, kuko icyo Arsenal yakoze ni ukumenyesha RDB, ni ukuvuga ngo urwego rushinzwe biriya bintu hano mu Rwanda guhuza leta y'u Rwanda na n'iriya Arsenal ariyo baba barasinyanye n'aya masezerano, nuko babamenyesheje mbere aya masezerano ari kugera ku musozo, arababwira ati mumenye yuko tutazongera gufata ya mafaranga y'amaraso. Bivuze ngo amasezerano ararangiye ariko ntabwo bagiye kuwongera. Ukuri ni ukuherera, ukuri iki ngiki ni ikigaragaza Dede ko ageze ahatemba. Ariko nanone ku rundi ruhande rw'abantu bari kubisesengura ukundi bari kuvuga yuko ngo Arsenal ngo n'abazungu muri rusange ngo bari kugenda bahumuka babona ukuntu aya mafaranga bafata ari amafaranga y'amaraso, bavuga ati ntabwo tuzongera gufata amafaranga y'ubujura. Ati ni ukuvuga ngo aho ngaho niho ngewe ntari guhuriza nabo, nshingiye ku makuru yanjye mfite. Ahari nabo ndetse benshi ni abantu nabo barambiwe ikinyoma mu by'ukuri, bagamije ku expose ikinyoma bya Dede, ariko mu by'ukuri hari akantu bashobora kuba badafite gashingiye ku butasi. Uyu mugambi wa Mpatsibihugu ntabwo ari ikintu cyoroshye, abantu bafite ubwenge buhambaye. Urebe twamye tuvuga imbere abigaragaza ubu ngubu tuhabona Abafaransa ko aribo bari Abafaransa na Qatar aribo bafatanya kuboko na Dede, aribo bahagarara bemye bakavugira Dede, ariko abandi bazungu ntabwo tubabona hano imbere bari kuvugira Dede. Kandi umunyamakuru, aka ngaka ni akagambane ka Dede, ni ukuvuga ngo kara agent na master n'uwakorera, ni ukuvuga ngo aka ni akagambane ka leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza. Kandi umunyamakuru, ku makuru yanjye y'ubutasire kugira ngo umenyeshe yuko Arsenal atariyo yafashe icyemezo cyo kugira iki, cyo kubwira RDB cyangwa cyo kubwira leta y'u Rwanda ko batazongera gukorana mu yindi tamu, yuko ngo bazaba nyine birangiye nta bindi bacyongeye gukorana bishingiye kuri iyi Visit Rwanda, batazarenuvera amasezerano bafitanye. Ni leta y'u Rwanda y'ubwayo yiyandikiye ibwira Arsenal ku nama ya leta y'Ubwongereza, irababwira ati ntabwo twifuza ko dukomeza kugira iki gukora. Izo mpamvu zibitera nizo ndi kugira ngo tuze dusesengure tujye mu byimbitse. Ariko ako nagira ngo mbanze mbabwire mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ni leta y'u Rwanda ku
ku kagambane n'abongereza bagahita baca muri Arsenal kugira ngo bitange ikirero sasa leta y'u Rwanda atari yo yaje gukora icyambere harimo kujijisha iyi Kongo no kujijisha twebwe dukurikirana ibi bintu bya hano mu kariye ngo batujijishe dutekereze ko abazungu n'izi guverinoma zabo bageze ibiki bamaze kubona cyangwa bamaze kugirira impuhwe aba bantu bari gupfira cyangwa urugomo n'ubugizi bwa nabi igisirikare cya dede kiri gukorera hariya hantu kugira ngo Kongo bayinezeze imwe y'abakora byo kuyigusha neza n'ubu ngubu bakomeje ariko nanone kugira ngo dede ikibazo mu by'ukuri cyatumye ibi bintu babikora gutya akaba ari Arsenal iza idekarara biriya bintu ko ariyo yabivuyemo kugira ngo dede nawe ahageze nge natangiye kuvuga ngo ageze ahatemba kugira ngo aho hantu hataza kugaragara hatemba rero naho turaje turashishamo tuhasesengura neza ko mfite fagiti eshatu enye zigaragaza ko dede ageze ahantu hatemba ariko nanone ngashingira kuri ayo makuru y'iki y'ubutasi mfite yuko ari RDB hano mu Rwanda yafatanyije nuko ngo ni leta y'u Rwanda yafatanyije n'abongereza kuko bari inyuma ya dede mu ibanga rikomeye urumva ushobora kutaramye wumva abongereza basakuza muri ibi bintu ariko ngewe nyimara kubona aya makuru naravuze ndi murekere n'umubone ntarisinziriye ntimugatekereze yuko yapfuye cyangwa ubukana bwayo bwaragiye bwa munyamakuru wenda nabamusubije ijambo ariko ubwo naringize mu muciye mu bayange ingingo ndi bwifashishe sobanura kuntu ari leta y'u Rwanda n'abongereza n'ukuvuga ngo abanyamerika mu yandi magambo bakoze ibi bintu kugira ngo batere ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri gute leta ya Kongo igwe mu mutego wo gutekereza yuko ngo iyi diplomasi iri gukora ngo yamaze gucengera muri bariya bantu icyo baze mu kanya bayirangaza rero uretse kurasa ziriya nyishyamba urabona ko tubirimo hanyuma ariko na dede kugira ngo twe tumaze igihe turi gutera tuvuga ati abanyarwanda turapfuye ibintu birashize ubukungu bugeze atemba amadolari ntayo mu gihugu Rwanda yazirahombye ibiki byose Stade Amahoro baragurishije kugira ngo icyo kintu bakimuhisheho bakomeje nyine bakomeze ndabivuga mu kiganiro nyaruguru kwa ngo bakomeze bahishire dede kunageza ahantu hatemba mu by'ukuri kubera ko mwibuke zino guverinoma z'abazungu zigira demokarasi umuturage arabyuka akagenda akabaza guverinoma cyangwa atagenda akabategera mu matora akababwira ati murafata amafaranga yacu mukayashyira umunyagitugu muri Afurika ariko tukabona abaturage imvunja zirabisha tukabona abantu bari kwicwa n'iza tukabona abantu bari guhungwa igitondo n'ikigoroba urumva rero ubwo baba bagomba niyo muzajya mubona buri gihe urutonde bakora ngo ibihugu ngo bikize cyangwa ngo byakoresheje inkunga neza cyangwa ngo ibiki n'ibiki u Rwanda barushyira mu bya mbere hanyuma bavuga ngo barwanyije ubushomeri kuko u Rwanda barushyize mu rwa mbere kugira ngo ba baturage mu bihugu byabyo by'Iburaya n'Amerika bataza kubaza Amerika icyo kintu cyangwa niba ari Ubwongereza nk'uko baze bigaragambye babaza n'Abongereza bibyara ibibazo muri politiki zabo imbere mu bihugu byabo by'abanyamakuru nicyo nabamubwiye kugira ngo twinjire n'ubwo mbona iminota iri kugenda yihuta ariko mu by'ukuri mpamvu ibi bintu ni uko ngo ni inkuru mu by'ukuri igomba kuba ndende ntabwo wavuga ngo iyi ni inkuru usobanura mu minota 10 yonyine ikarangira. Urakoze cyane Muhammed Gisaka ariko ku rundi ruhande je cangira amatsiko twari tumaze iminsi twumva mu gihugu cy'u Rwanda hari ibitagenda neza ndetse bagera no kurugero kugira ngo bashobore kugurisha cyangwa gukodesha Stade Amahoro igihe kitari gito kugira ngo bakemura ikibazo cy'amafaranga ubukene buriko burigaragaza muri leta y'u Rwanda. Mbega ibi ntitwovyita yuko ijya nkunga bahora bajana muri Arsenal yoba yabuze kubera ikibazo ca economy cyangwa ca finance ngaha mu gihugu cy'u Rwanda? Urakoze bwa munyamakuru kandi icyo nashishikariza abantu badukurikiye mu Gisaka TV ndetse cyaba badukurikiye banyuze kuri B-Info Plus mbararike yuko iyo nkuru turi buze kuyiganuraho nanone by'umwihariko nshimira abantu batugaragariza yuko ubufatanye bwa mu Gisaka TV na B-Info Plus babwishimira mu by'ukuri bakatubwira ati mukomerezaho turaza kugaruka iyi nkuru nanone ya Stade Amahoro niyo mpamvu nirinze guhita nyivugaho nkaba ngiye kuyibererekera kuko turayikorera ikiganiro cyayo
ego bwana munyamakuru uravuga ku kijyanye na ekonomi ego aho ruzingiye ni kuri ekonomi bwana munyamakuru ndagira ngo mubwire dede cyangwa bano ba agenti ntabwo bigeze bamenyera kurwana intambara zirambye gutya ego ntabwo ntagiye usubire mu mateka urebe uriya mu agenti wo mu Bugande urebe byeze yari ari kumwe n'aba ngaba hano iwacu mu Rwanda urebe kuva muri mirongo kuva muri mu 1979 bigera kuri 1981 batera baza amini baza bafata igihugu ni ukuvuga ngo nta kindi urumva ni imyaka mike urebe hano mu Rwanda igihe byatwaye urumva ariko noneho dore intambara ya Kongo irinze igeze imyaka ine igiye kuba 5 ahubwo ariko bigaragara ko ari intambara igiye gutangira turajyana ndakumva cyane ukavuga naho ari Kisekedi ashobora kuba ari strategy yadukanye yo nubwo tuba twumva ngo Amerika iri kumuzunguza ngo ureba ngo bari kwanga gukubita inyeshyamba ahubwo bakaba ari mu mujyi wo kumukereza kuko barabizi neza ko nta ekonomi afite ibirombe mwagiye mubona amazahabu agakusanya amakamyo agakusanya amamodoka ngashomba tware bagatwika urumva ego yes nukuvuga ngo bakamukereza kugeza ubwo azasigara neza nta hantu afite akura hamwe yabajya gukubita bameze nk'abari gukubita umusinzi uri kudandabira turajyana rero iki kintu nta kuntu wavuga ngo wagisesengura udashyize n'ingingo y'ubukungu kuko niyihatse ibi bintu iyi ntambara kuba yaratsinze yatumye dede imitungo iki byose bwana munyamakuru amafaranga yashyiraga hano muri Visit Rwanda sibyo ego amafaranga yashyiraga hano muri Visit Rwanda ndagira ngo nkubwire yuko reba miliyari yashyiragamo amamiliyoni yashyiragamo hariya hantu mu bijyanye na business ubundi ntabwo ari business yakora kuko business ni ukuvuga ngo icyo n'investisa ngamije yuko kigomba kugaruka ndetse cyatungutse urumva ego 10 uremo 15 cya 12 ariko mbone ayitsumbuye ayo nashoye none yagiye muri biriya bintu nta rimwe bigeze basobanurira umunyamakuru wagiye ababaza ese ayo mushora muri kiriya kintu mwabonye agaruka iyo mukoze imibare baravuga ati ntabwo kureba mu nyungu z'igihe gito tureba mu nyungu z'igihe kirekire kudusobanurira yuko nta nyungu bari bafite inyungu yonyine kandi na dede ntabwo yari abiyoboye yuko mu bijyanye na business atari business agiye gukora icyo yashakaga gusa ni ukugira ngo bakomeze bashyire ibikarito ku maso abazungu abaturage bo muri ibyo bihugu bikize bakomeze batekereze yuko ngo Visit Rwanda ngo u Rwanda ngo rwateye imbere dede bareke gutekereza ko ari umunyagitugu ahubwo batekereze yuko umuntu waje gutera inkunga Arsenal nuko ngo bamufate muri iyo sura yo gukomeza kumwambika ibyerade kandi mu by'ukuri ubwe ari umukara ni ukuvuga ngo yirabura rero bwana munyamakuru wenda namusubiza ijambo ariko kuri iki kintu mbere yuko nyivaho ni ingingo y'ubukungu niyihatse ibi bintu leta ayo mafaranga yakuyemo ngaza arebe yuko abasha kurezista kuri intambara yaje urumva icyo ni kimwe noneho ikintu kikubwira yuko ari strategy afashe yo kugira ngo arebe yuko iyi ntambara yamworohera yakomeza gusunikaho iminsi cyangwa amezi cyangwa indi myaka ndagira ngo ubweko ntabwo iyi ntambara yahagarara mbere yuko imyaka 2 irangira ego yes ni ukuvuga ngo ni naho rero yaje imbere hano mu gihugu mu gihe abo mu mahanga za Jeune Afrique ibinyamakuru bitandukanye yagendaga akishyura izo za Arsenal akishyura izo za Bayern akishyura abona bivuyeho kandi yasura ye nziza akiyikeneye ngo bakomeze bamu marketing neza niho yaje imbere hano mu gihugu akaza akareba mu itangazamakuru rya hano iwacu noneho akarishyiramo ingufu ndagira ngo mubwire ko umuntu dukurikiranye arabizi neza ko nta gihe aheruka inkuru ikarogami kuri izi ntambara za Kongo no kuri izi mvururu ziri hano mu gihugu cya Tanzania kubera iki dede niho hantu yahise aza kwibanda nuko ngo yabahaye hari ibyo twita incentives bwana munyamakuru nkareba ibyo ukora nkabona ni byiza cyangwa nkaguha umurongo ukemera ko ugenderamo nanjye kugira ngo ukomeze uwo murongo ukurikize kandi ukore neza uko mbishaka nkaza nakubwira nti nzajya muprovidinga
wifi y'umuntu nzajyamo nzakugurira kamera nkugura amalaptop cyangwa nkugurire amadesktop ibikoresho byose waba ukeneye kugira ngo ukora ako kazi naho bitageraga bigere kure urumva kubera iki afite icyuho bya bindi yatangaga mu mahanga byagize ibiki byanze rero bwana munyamakuru ndagira ngo nkubwire yuko hano mu Rwanda ariho yaje agahita akusanyira ibinyamakuru by'umwihariko social media nta social media hano muri iki gihugu iri gukora ngo yigenga ngo nuko ngibiri kuvuga ngo ubusesa ni ukuvuga ngo ubu bagiye mu murongo wa debe wenda ndarondogoye bwana munyamakuru niba waba uri kumva nawe usubije ijambo ariko ndagira ngo ubwiye mu by'ukuri ko ari uko bihagaze nanjye reka musubize ijambo kugira ugire ikintu tubwira. Urakoze mwami w'igisaka nta byishimo bivuga ko ariko ibyo numvise nuko bikirimo amakenga umuntu atovunye hagati mu ginyo ngo waritse nani ngo hagati amasezerano kumbure birashobora kuba bifise izindi nzira kumbure zongera turamenya buke buke uko iminsi izoza irico mwami w'igisaka dusevye byo gukora no munsi reka umundiye kino kiganiro tube twigarukirije ngaho imbere yuko rutangira ukinda ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro reka ngusaba akajambo kamwe canke tubiri ushobora kubwira dukurikirana hama turangize. Ndabushimire bwa munyamakuru ntabwo nakizimba mu magambo cyo nkoze nuko mbararikiye ku abakunzi bacu kuza kongera kubana natwe mu kiganiro cya kirebana na Stade Amahoro nabyo bihura n'iki kintu cy'ubukungu ariko nanone hakabaho ibintu nyine bwa munyamakuru ariko ubwo narindi kubashishikariza kandi no kubakumbuza icyo kiganiro ngo hatagira umuntu uza kugishima. Nuko reka ndagushimira cyane shimire cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro ivyinshi twabivuze nizera yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu mucye cyane kuri kurongo y'urugamba kuri no munsi bye bye.